Hakamit juga arpu tarik leber arja arpusan kawai kekali Swift kebakamai turis kebadannya registration number ML not San P license pranot kala syak jenrat hakawai ketrok kit masih halat mau pran hakasurok ba na penur slash dauki kat ba kadang hiar samadan lengketat kumba hakapor khandai bji Hakani ke Swift ladan tang unongnya bat wiu briu bat hakani ke jing syak jenrat kani kekali kamai turis kala sit ceruk sejan nala bat kani ketrok ru kala pet bed klam sange na kate ke jaka Laong bau nongnya ulah mensaujur ke bau tiu beri don langpat lo mensah ke dur khmat jeng u bala penkin no sepir slap CHC penyo jing sumar. Utrai ketika Swift ulawan hiar ketika jaka bur lebe ban lap ketika truk ke bau lapat halat lapalang bat kani ke don your registration number ML not San S REW not R. Nakal yang neutrai ke Swift haba pentip ya ketika jingja ulaong bola dep ya keren penbej bat yang map bat utrai ketika truk Henry ke pen kendet ya u ke daipat naka jingwan mi kawai ke marutikar ke baki brio ki dai ki bana lat lengkot laya thuru bahaba ki wan poi ha ketika jaka kilawan tap bujli no ya ki masih sya kawai pat ke truk bat ban benrap ba andala jandap kata ke tap masih ha ke por bau mut ban shondor ya ke truk batenra kini ki brio ki labe bat berngam ya u ba dai bat muslia ngatolong ba pun Uperlong apun perlok ong ba aksiden kata kali banyak persa kurim di persa kurim ta kali congkolok na ternyata bek ngurut ndapoi hane te kata ketrok pot ong gila akhir ke sepok kemieng su kata ngara kata kapor ngan stadi kali bek sti telap ngahan ne po pomsutia tia strok ndo sti po lat lapalang lap telap ati ternyata utrebar mendono te ap antan da ap wan utau kalirit pat maruti kakar dawan nata te mi unata dia krenu ta ong tu try ong te ong te map lem to mo long plai no tangnya kamar ta long ban peltai no kali te li peltai po kadai tengah ngap ngangeng ha kali peltai no ha kali pat nadi nata pat la poi supulit la pun yang lap kali poi pulit la keren ta te la pla to driver ba long la tenrau ta la ya tu te au pulit te bot nama pinadin jong ne ketrok te ngarong to te laling kali mun start kali wan utau no kasi lain kot stem itu dor te nata au yang au ntat ba me de useng babe kali ntat ba kano sengian pencak keteng ya me te ngam itu eu to kena lain kot hapal ade ma me bakit masiu ong toma au map lem ben peltai sakoi ke kali reng atoma nga kata kejing no re upat dala de peltai kata kali ro dok berngemon yang ong ban hakano kesengingan pencak kerteng ten sat hata ngake hata ya keje hata te wan upulit be no yang tengah wan piang no hane pok kali nga te tangga tai upulit ki le no istanat stay le no istanat lawan stay pe te dapoi hata tung nak kot no pot kan beje tarai ya kapor ngam kun mau pej beje su balang kata kala be kali ster por balap rom mungkin mau pe su beje la su her be te por kendo ster mungkin mau su la subat be tangi ka kali bai opet u halor kan jinggia don em mensau don u tau persakurim banyak marwei ya marwei tendawan kata ka maruti pat kakar kata te wan hier na ta ya bonu te driver mi lau na ta te au long ban peltai no kawai kali te mesti dengar ailat nga la de pailat poi sterok keren man kum tapat yang au badeu seng panu to malik masiu ta au ta map lem tolong ban peltai no kawai kali bayo syatan lang spot hanan kata kamar dengar mam ta long tolong kawi kicing long bro long bab kelas sudah mo tengah pat suntuk melade bab kelas long mam nga ong to peltai no kawai tang ban lai kan kamar pi mo tolong telak ngai kata baju panu tan reha dala de peltai pat budu peltai mun ban sendur pot peltai ro be no yang abe satis po wat juan tuklar di kamar me de useng dong de useng ngabe tangen kali ba tenra ai ka kali tenata ngapet no siapa kemyo ring video ya kata kamasi ta kamar Hakabay day berkene ke jingja na kalyang jong u ula pentip syakibor pulit ke penursla police station badlaong baga jing toket kadang ya cakman. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.